Hello everybody, we are here in Rauna, Latvia. That's the main church hundreds of years ago. Sveiki visiem! Mēs esam Latvijā Raunā, un tā bija baznīca centrālā, kurā ir vairāk nekā 100 gadus veca. And that is the old castle, maybe thousands, I think over 1,000 years old. Un tās ir pilsdrupas, kuras ir vairāk nekā 1000 gadu vecas. And here we have the municipality office, which is the second time that I've been using this marvelous installation and to promote this idea. The last time was over 10 years ago. Un šī ir pašvaldības ēka, kurā es izdalīšu savu ideju, un šī ir otrā reize, kad es tur esmu. Un pirmā reize bija pirms laika kāda. Okay, so we go in and hope nobody comes. I've been inviting, I don't know, dozens of people, but as I say, I hope nobody comes. So this is a demonstration of the negligence and people not wanting to help themselves, and that's why they are suffering, and they probably continue suffering until they pay attention to new ideas like this one. Un, es esmu uzrunājis neskaitāmus cilvēkus, bet es ceru, ka neviens neatnāks. Un kādēļ es saku, ka es ceru, ka neviens neatnāks, ir tas tāpēc, ka tas tikai pierādītu to, ka cilvēki pretojas jaunām idejām, un viņi turpina ciest, un līdz viņi turpina ciest, un tikai tad viņi būs gatavi un atvērti kaut kam jaunam. Okay, we cut now. Well, ready? Go? Yeah. Okay, so we are waiting for the people now. I just invited an extra dozen people coming out of the church out there. Eddie, the priest, translated to me the invitation for them to come here. Jā, tad mēs šobrīd gaidām cilvēkus, un es esmu uzaicinājis vairākus cilvēkus no tās baznīcas un Edijas mācītājs, un viņš bija tas, kurš tulkoja šo te uzaicinājumu, šo pasākumu. Okay, I don't think anybody will come. As also I invited another group of people, old people. I mean, the younger was 50, but then the rest maybe around 70. And I don't think they will come. I invited them about a week ago and explained from 7 to 10 p.m. what is it going to be about. And I don't think they will come. Jā, un bet es nedomāju, ka kāds atnāks, jo es arī esmu uzaicinājis cilvēkus no citas grupas, kur bija 7 līdz 8 cilvēki, un jaunākajiem bija aptuveni 50 gadi, un es viņiem skaidroju, par ko ir šī ideja no 7 līdz 10 vakarā, bet es nedomāju, ka kāds no viņiem atnāks. So after having explained this to more than 100, maybe thousands of people along 50 years, I came to the conclusion that maybe I should concentrate only in young people, because the old people probably are just waiting to die. Jā, un izskaidrojot šo ideju simtiem tūkstošiem cilvēku šo 50 gadu laikā, es esmu nonācis pie secinājuma, ka iespējams man ir jākoncentrējas vairāk uz jauniem cilvēkiem, jo veci cilvēki savā ziņā vienkārši gaida, kad viņi ātrāk nomirs. And of course there are a few percentage of people old, after 60, 70 years old, that are willing to do something new, to experience some ventures in different ways, but that's a real minority. So my hope now is that the young people would really live this idea and put it into practice. Jā, un protams, ir arī tādi cilvēki, kuri ir gados, kuri
kaut ko jaunu, kur nebaidās no pārmaiņām, bet tomēr starp visiem pieredzējušiem cilvēkiem to var uzskatīt par tādu kā minoritāti, un tādēļ mana šī te cerība ir, ka šie jaunie cilvēki tiešām iedziļināsies šajā idejā un varēs paņemt no tās visu to labāko. So now it's 11:58. We invited them to be here at 12. We're going to give a few minutes after 12, and if not, well, bingo. That's another proof of people not believing new ideas, and there's going to be a need for change of this state of mind. Otherwise, people deserve to be slaved and suffer for the rest of their lives, working in what they don't like to do. Jā, tātad pulkstenis šobrīd ir 11:28, un mēs aicinām šos cilvēkus ierasties 12. Protams, ka mēs viņiem dosim pāris minūtes laika, bet ja neviens neieradīsies, tad bingo, tas apstiprina šo te izvirzīto pieņēmumu, ka cilvēki ir bail uzņemties jaunas idejas un vispār bail no jaunām idejām, un tas tikai parādīs to, ka viņi savā ziņā vēlas būt vērdi šai sistēmai, kurā viņi ir iekļauti. Okay, so now we make a pause and wait for these few minutes and start. Thank you. Yeah? Okay. So keep it steady, please, and keep it steady. And okay, well, we start explaining that we are going to help ourselves because we can start recognizing that nobody can help us if we don't help ourselves. Jā, tad mēs sākam runāt par to, kā mēs varam palīdzēt paši sev, jo mums ir jāsaprot, ka, ja mēs nevaram, mums neviens cits nevar palīdzēt, ja mēs paši nevaram palīdzēt sev. So today is the first day of the Independence Month in Mexico. September. Actually, the actual day is 16th of September, but the whole month is the Independence Day. Jā, tātad šobrīd ir sācies neatkarības mēnesis Meksikā, bet neatkarības diena Meksikā atzīmē 16. septembrī, bet viss mēnesis tiek atzīmēts kā neatkarības mēnesis. Okay, the first independence we must search in order to be free is the economic autosufficiency, so we don't have to take, sorry for the word, shit from anybody. Tātad pirmā neatkarība, kas mums ir jāmeklē, tā ir ekonomiskā neatkarība, lai mēs varētu būt ekonomiski neatkarīgi, lai mums nebūtu jāpieņem mēsli no visiem citiem. This has to be with preserving dignity. This has to be with being the owner of your time. Time is a synonymous of life. Jā, un tam ir jānotiek arī ar cieņu, jo tā ir runa arī par šo mūsu laiku, un mūsu laiks ir arī vienādības synonīms ar mūsu dzīvi. Okay, so I renamed my trueque vocacional. It means vocational barter as the feasible utopia. Tad es esmu pārdevējis šo
darbu apmaiņu kā tādu iespējamu utopiju. Yeah. We are here in this world, besides procreating children, if you will, that's optional, but something that it is not optional, it's the real meaning of our lives, the real commitment that God or ourselves, or God and ourselves sent us here for, is to develop our vocation serving our community or our communities. Jā, tas jau mums būs vai nebūs bērni, tas ir atkarīgs no mums, bet viena lieta, kas mums visiem ir jādara, tas ir jāspēj atrast šī te nodarbošanās un tāda nodarbošanās, ar ko mēs varam kalpot arī vietējai sabiedrībai. This has everything to do with authentic vocation, our mission, our legacy. Un tas ir saistīts ar šo te mūsu tādu autentisku nodarbošanos, varētu teikt, par mūsu misiju. But unfortunately, most of the people in the world are not working for what they came, for what we came here for. Jā, bet par nožēl jāatzīst, ka daudz cilvēku šobrīd nestrādā tajā jomā, kādēļ viņi ir radīti un kādēļ viņi ir šeit. Yeah, so this that I am going to explain show you how you can do it in two different ways. You can start doing it. Un tas jau šī ideja, ko es jums līdzdalīšu, tas parādīs to, kā divos dažādos veidos, kā tieši to var sākt darīt. One way is to create with some other group of people your own website application, your web page. And the other one is to join one that is working already this idea. One of the two ways you can go. Jā, tad viens veids ir, ka jūs varat izveidot ar savu draugu paziņu loku mājaslapu aplikāciju un tādā veidā iesaistīties, vai otrs ir, ka jūs jau varat pievienoties šai te aplikācijai mājaslapai, kas jau strādā šobrīd. Actually, you heard this Shakespeare question that to be or not to be, that is the question. Well, I'll explain one more time the answer of that question of to be or not to be who you are, of course. Jā, un jūs esat dzirdējuši šo slaveno Shakespeare jautājumu, kur viņš uzdod būt vai nebūt, tāds ir jautājums. Un jā, šis tie jautājums patiesībā ir par jums katru no pašiem, būt vai nebūt, un atbilde ir būt. Okay, to be who you really are is developing your authentic gifts that God gave you or you rehearsed in past lives, if you want to believe in past lives. But are the gifts that each of us have, the virtues that we all have, and we are here to develop them serving our communities. That is how to be, and I'll tell you how you can do it now. Sorry, you have to say it in short. Shorter. I already forgot what So I say it again. Yes, Okay. No problem. Yeah, just say it shorter because shorter. you keep also pauses and it's Okay. So I'm going to tell you how you can be who you really are. Tad es jums pastāstīšu par to, kā būt patiešām tam, kas jūs esat, kam jums būtu jābūt. By being who you are. Esot tam, kas jūs esat. Which is finding and developing your authentic vocation.
Un to var izdarīt, attīstot jūsu šo te autentisko nodarbošanos. Yeah. So the invitation to this reunion was with two objectives: how you can find your authentic vocation. Jā, tātad uzaicinājums uz šo pasākumu bija, teiksim, tādiem diviem mērķiem. Viens bija saprast, kā jūs varat atrast šo te jūsu autentisko nodarbošanos. Which I myself had not found it when I had to start my career. I finished high school and I didn't know if I didn't like any that I could see. So I just took business administration to have a little subject of publicity, accounting, law, serving as different ways so that maybe I find myself. Jā, un tad, kad es pabeidzu vidusskolu, tad es patiesībā nezināju, kas ir mana šī autentiskā nodarbošanās, un tādēļ es izvēlējos studēt biznesa vadību, lai man būtu vismaz kaut kas, piemēram, no jurisprudences, no biznesa, no ekonomikas. So there's two ways you can find your authentic vocation. One, how I did it, is to travel. Jā, tad šeit ir divi veidi, kā jūs varat atrast šo savu autentisko nodarbošanos. Viens no tiem veidiem, ko arī es darīju, ir ceļojot. A long time alone, because then you meet many people. Jā, ilgu laiku es to darīju viens pats, jo tas ir veids, kā var satikt daudz un dažādus cilvēkus. And with a little money, not much, because all the 5-star hotels are the same all the world around. Jā, un es ceļoju ar diezgan maz naudas līdzekļiem līdzi, jo 5-zvaigžņu viesnīcas ir tādas pašas visur pasaulē. And then traveling alone, you don't have to see nobody, you don't have to see anybody, you don't have to do nothing, you just ask yourself, what do I want to do now, several times every day. Jā, un tad, kad jūs ceļojat vieni paši, tad jums nav jāsatiek kādi cilvēki, jums nav kaut kādas lietas, kas jums ir jādara obligāti. Jūs vienkārši vairākas reizes dienā uzdodat sev šo te jautājumu, ko es tagad darīšu, ko es tagad nodarbošos. So after many months or a few years that you ask this question thousands of times, you start discovering what you want to do. I was a writer then. Jā, un tad, kad jūs ceļojat un uzdodat sev vairākas reizes dienā šo te jautājumu, un beigās tas sanāk jau neskaitāmas reizes, tad jūs sākat saprast vispār, kas ir tās lietas, ar ko jūs vēlaties nodarboties, un es tajā laikā biju rakstnieks. The second way you can discover your vocation is by what we put in this website, which I will give you the clues, whoever is interested, how to organize. It is called the Teachers, Masters and Apprentices or Students. Like in the old days, the father taught the children and the mother the daughter and the father the son. Jā, un otrs veids, kā jūs varat atklāt šo te nodarbošanos, kas piemērota ir caur šo te mājaslapu, un es jums došu arī pāris padomus tiem, kas būs ieinteresēti, bet jā, šī mājaslapa ir tāda kā skolotāji un mācekļi. Jūs zināt, kad agrāk, kad ģimenē tēvs nodeva šo te arodu savam dēlam. The problem was that maybe the father was a carpenter and you wanted to be a plumber, so you had to be a carpenter. Jā, un problēma varēja būt tajā, ka, piemēram, ģimenē tēvs bija galdnieks, un jūs vēlējāties būt par santehniķi, nevis par galdnieku. So in the website you put, I want to learn carpentry, or I need some help because I'm a carpenter, I'm growing, I have a lot of clients, I need help. So then you link in your local place people that need help and people that want to learn about this in a practical way, not in the classroom with a blackboard. Jā, un lūk, šajā mājaslapā jūs, piemēram, ieliekat to,
ka es vēlos apgūt galvniecību, vai arī es esmu galvnieks un man ir nepieciešama palīdzība. Un tad šādā veidā jūs varat atrast vēl kādu jūsu vietējā kopienā, kurš arī vēlas apgūt šo te arodu, bet ne standarta izpratnē ar klasi un tāfeli. Just to give you an example, I have a daughter that wanted to be a chef, and after practicing with a big restaurant many years, I mean many hours a day in the kitchen, she found out that that was not what she wanted to be for the rest of her life. So she didn't go into a university to study what she thought she liked. Jā, un es ar jums līdz piemēru par savu meitu, kuru domāju, ka viņa vēlas būt par šefpavāru, bet tad viņa pavadīja ilgas stundas restorānā, mācoties no šefpavāra. Viņa saprata, ka tas nav kaut kas, ko viņa vēlas darīt savā dzīvē, un tagad viņa studē to, kas viņai patīk. So you go into one thing or go into another thing until you find that what you're really doing in a practical way, you love that, and you perform that you have already gifts and are very virtual to do that because that's what you really like to do. Jā, un šādā veidā darot, jūs tiešām varat saprast, kas ir tās lietas, ko jums patīk vai nepatīk darīt, un kas ir tās dāvanas patiesībā, kas jums palīdz un kam jūs esat radīti. And then we come to the second subject, which is working in what you want, what you like to do, without the need of money, because that's the problem. So I'm going to tell you how to do it without the need of money. Jā, un tagad mēs nonākam pie tāda otrā bloka, kā tad šīs te, tad, kad mēs esam atraduši savu nodarbošanos, kā mēs to varam pārvērst par tādu darbu, bet bez naudas vajadzības, jo šī nepieciešamība pēc naudas ir diezgan liela problēma. There's countries like Latvia or maybe towns like in Venezuela or Cuba or whoever, poor countries, that there's people that know how to do many things and are willing to do that, but nobody can hire anybody because nobody has money to pay them, so they have to go to the United States or to Western countries in Europe where there's more opportunities because in their local place there's no money, so nobody can help anybody because there's no money. Jā, un piemēram, tādās valstīs kā Venezuela vai Latvijā, kur šis nabadzības slieksnis ir lielāks, ir daudz cilvēki, kuri ir gatavi kaut ko darīt, bet vienkārši viņiem netiek par to pienācīgā līmenī samaksāts, tādēļ nereti viņiem ir jāizceļo ārpus savas valsts, lai viņi varētu saņemt atbilstošu samaksu par to. So in this website, we for free you put your vocation, like me teaching tennis, I do it for free, or doing this what I'm doing now, that you can do for free because you love it to paint, you love to do whatever you like, love to do, you do it for free, even if it costs you. This is costing me, I don't care, I love it. So then you start doing what you like to do, and you don't transfer money, but you transfer points from one side to the other, points. Jā, un tad jūs varat arī darīt tās lietas, kas jums patīk, neizmantojot naudu. Piemēram, man ļoti patīk mācīt tenisu, un man ir vienalga, cik man tas izmaksā, jo man to vienkārši ļoti patīk darīt. Un jūs varat šajā mājaslapā ievadīt visu šo informāciju. Piemēram, jūs varat ievadīt, ka jums patīk gleznot vai vēl kaut ko, un jūs neapmainoties ar naudu, bet jūs apmainoties ar šiem punktiem. So I had two problems that I had to solve along the years. First is how are we going to start when nobody has points, which I call talents, like in the old days, the talents.
They pay you with talents because people would do what they like to do, use their talents. Jā, pirmā problēma, kas parādījās, bija, kā tad mēs uzsāksim šo visu, ja cilvēkiem nav punkti sākumā jau, un es viņus saucu par talantiem, tāpat kā vecajos senajos laikos. So what we do is we grant each other a loan of 50 talents, as when you put in the yellow book, I am an English teacher, I live here, this is my telephone. Then they find you and you start giving lessons of English or doing painting or doing whatever you want to do. And then you get 50 talents as a loan, so you get started. Jā, un iesākumā, tad, kad jūs tā kā uzsākat šo te visu, jūs, piemēram, ievadat šajā mājaslapā, ka es esmu angļu valodas skolotājs un šeit ir mans telefona numurs, un šis ir tas, ko es jums varu darīt. Jums it kā tiek izsniegts aizdevums, šie te ir tā kā avansa maksājumi, šie ir 50 punkti, lai jūs varat sākt šo te apmaiņu. Okay, every talent is worth 1 hour of service, because all the services, whatever you do, should be about the same value, even if you do something that is very important or just cleaning bathrooms, everything is very important. So 1 talent, 1 hour, with the flexibility of offer and demand. Jā, un viens šis talents ir vērts 1 stundu, jo visiem šiem pakalpojumiem būtu jābūt vienādai cenai, neatkarīgi no tā, cik svarīgs vai mazsvarīgs ir šis veicamais darbs, bet visi darbi ir svarīgi, bet ir jāpatur prātā, ka šis te var mainīties atkarībā no pieprasījuma un piedāvājuma. I'll give you 2 examples when people can charge more than 1 talent per hour. First example is this sax player was telling me I have to prepare my concert 8 hours, 7 hours, and then I play 1 hour. So okay, he can then charge 8 hours because he has to prepare his concert for 8 hours, and then he charges 1 hour for 8 talents. Jā, un, piemēram, piemērs, ko man pastāstīja viens saksofona spēlētājs, ir, ka viņam bija jāgatavojas koncertam, un viņam ir jātrenējas 8 stundas, un tad viņš var šo te pieprasīt, ka viņam ir paaugstināta šī te maksa, ka viņš var pieprasīt vairāk talentus. Another example is nobody wants to clean bathrooms, but then I charge 3 or 4 talents my hour, and who wants to pay? Okay, because nobody wants to do that job, so I do it for more, and if you want it, then you pay me more. Jā, piemēram, vēl viens piemērs ir, ka man ir nepieciešams kāds, kas iztīrīs, piemēram, tualetes. Un neviens nevēlas veikt šo darbu, tad es piedāvāju vairāk šos talentus, un tādā gadījumā kāds, teiksim tā, redzot šo lielāku punktu, ja talentu daudzumu, var pieteikties darīt šo darbu. In order for me to go and try to pay another talent for somebody that is serving me, I must grade my past service as a client, putting from 0 to 100% quality the past service that I received. Un, lai es varētu turpināt izmantot šos pakalpojumus, tad man, kā klientam, kā šī pakalpojuma saņēmējiem, ir jānovērtē iepriekšējais pakalpojums no 0 līdz 100%, kā tas tika izpildīts. So suppose I arrive in this city, I don't know nobody, and my car is wrecked, and I need somebody to fix my car for electricity or for whatever. So then I put here car repair in Valmiera, okay, and I find one that it says, oh, 100% quality. Oh, great, but it has only 1 service. But then there's another one that has 93% average,
but he has 28 services done, so I go with someone that I can find here who has a good history. Jā, piemēram, es esmu šajā vietā, piemēram, man saplīst mašīna Valmierā, un tad es eju šajā mājaslapā un skatos, kādi ir pieejamie automehāniķi, un, piemēram, ir viens automehāniķis, kuram ir 100% pakalpojumu izpilde, bet viņam ir tikai viena atsauksme, bet es skatos, ka ir viens cits, kuram vidēji ir aptuveni 93% izpilde, bet tur ir 28 atsauksmes, tādēļ es izvēlēšos labāk to. So everybody performs a better quality of jobs for two reasons. First, because they love the job. And second, because they are being graded, so they want to have a good record. Jā, un cilvēki nereti centīsies vairāk, jo pirmkārt viņi dara to, kas viņiem patīk, un otrkārt viņi zinās arī to, ka viņi tiek vērtēti. Then we wake up every morning, not like most of the people in this, sorry to say it, very sorry to say it, fucked up world. Not like, shit, I have to go to work, but hey, yes, I'm going now to do my thing, I love it. It's different, huh? Jā, un cilvēki no rīta pamodīsies, un es atceros, ka man tas ir jāsaka, bet šajā nepareizajā pasaulē, un viņi būs nevis, man atkal jāiet uz darbu, un tādi nomāti, bet viņi būs ļoti priecīgi, jo viņi varēs darīt to, kas viņiem patīk. Yeah, so this is about feelings. You see, we as spirits are feelings. That's what we are. That's who we are. That's what we take after this world. We take our feelings. So we want to feel good, eh? And this is a way to do it. Jā, un mēs kā gari, jo mēs esam gari, un mums ir svarīgi, ka mēs jūtamies labi, jo tad, kad mēs nomirsim, mēs paņemsim līdz šīs emocijas. All right, and this is a complementary economy. It's not like you're going to drop what you're doing and you're going to start doing this. No, it's little by little. You start this, and then you keep on going this, and then you start finally just doing this. Jā, un tā ir tāda papildus ekonomiskā sistēma, un tagad jums nav jāpamat pilnīgi viss, ko jūs darāt, bet, piemēram, jūs turpināt savu pamatnodarbošanos, un jūs pievienoties šeit sistēmai, un pa mazam solītim tas izlīdzinās, un rezultātā jūs varat darīt tikai to, kas jums ļoti patīk. And this works even for the government, for taxes, for these people that need money to give services to the community. Well, I'll tell you why. This is very good for this revenue, this formal economy. We support it like nobody else has ever done, and probably nobody else will do as we can do with this, and I'll tell you why. Jā, un šis varētu ļoti strādāt valdības līmenī un plašākā mērogā, un arī runājot par nodokļiem, un arī, piemēram, par peļņu, dažs sniedzot dažādas pakalpojumus, un caur šo ir iespējams, teiksim tā, nopelnīt tā kā nekādā citā veidā, tas nav iespējams, un es jums pastāstīšu kā. So suppose I need to repair my electricity or my plumbery, or I have to paint my house, or I have to do something. Well, every service requires material and even power, gasoline, electricity. Every service requires this kind of things that produce taxes. Jā, un, piemēram, mājās ir nepieciešams pieaicināt elektriķi vai santehniķi vai kādu citu speciālistu, bet viņiem visiem ir nepieciešamas šīs lietas, lai viņi varētu veikt savu darbu. Un
Un tas viss rezultātā rada arī nodokļus. But it often happens that I don't have enough money for the material plus the labor, the hand labor. It's two things that add up, and maybe I don't have that much money. Jā, un nereti ir tā, ka man nepietiek naudas šim materiālam, un arī šim te roku darbam, par ko ir jāmaksā, un šīs dabas lietas viens bez otras nevar. But when I pay the hand labor of everything I need, doing what I most like to do, so I get these talents or points, and then I pay with what I like to do, then it's easier to move the economy, the formal economy, because you just need material, not needing to save money to pay the hand labor or to go in debt paying the hand labor. Jā, un šis var palīdzēt arī, teiksim, tā virzīt ekonomiku, jo, piemēram, par naudu var nopirkt šo te materiālu, bet par šo te roku darbu, jeb šo te laiku, ko cilvēks patērē strādājot, var maksāt par šiem te talentiem, kas rezultātā palīdz arī virzīt šo te ekonomiku un vispār notikt šim te naudas apmaiņām. All right, Confucius, this Chinese, said many years ago, but seems like we don't listen to him, is that the progress, the strength, the well-being of every nation. No, yeah, no. Sí. It's recording? Okay, so we were in Confucius. Don't get confused with this machine you're handling. Okay, don't worry. We're working with Confucius now. Confucius. He said, it is exactly how well-being the nation is exactly how much support and trust there is from the government to the people and from the people to the government. Must trust each other, help each other, be united. Jā, un Konfūcijs to rakstīja pirms daudziem gadiem, bet atceļ, ka cilvēki līdz galam to ir ņēmuši vērā, ka sabiedrības šī labklājība ir atkarīga no tā, cik ļoti lielā mērā viņi ir atbalstīti viens otru, cik ļoti cilvēki atbalsta valdību, cik ļoti valdība atbalsta cilvēkus. So not only I would say that the government, but also the religions should come together with this idea, because then there will be more trust, more affinity, and more help from the government, from the religious people, or the spiritual guidance, and the workers and the people. Everybody should kind of get together. Let's get together, like the song says, because the union is the strength. If we don't get together, this division is starting to be very dangerous for everybody. Yeah, and so pause this. No, okay. Pause this. Pause this. Yeah. You have to speak in. Okay, so continuing with Confucius, we must develop trust. Turpinot to, ko saka Konfūcijs, mums ir jāizveido šī uzticība. And support. Un arī atbalsts. It is incredible how one country develops very fast and very good with trust from the people with the government and the government with the people. Jā, un ir ļoti pārsteidzoši tas, cik ātri
kāda valsts var attīstīties, ja ir šī uzticība, ka cilvēki uzticās valdībai un valdība uzticās cilvēkiem. Two examples. One developed, unfortunately, towards the bad at the end, but it came up from being a disaster country to the most powerful country in the world in a few decades, was Germany when Hitler. Jā, un viens no piemēriem, kur valstis ļoti ātri attīstījās, bija Vācija, kad pie varas bija Hitlers, bet varbūt viņa, teiksim, tā nebija tā labākā valsts, un arī, teiksim, viņas gals nebija pats labākais. Another good example now is El Salvador, with Bukele. This new president in El Salvador was one of the worst countries in the world as far as security, and now it's one of the most secure places in the world in a few years. Jā, un šī valsts Salvadora arī ir ļoti labs piemērs, jo tā bija viena no visnedrošākajām valstīm, bet tagad ar šo jaunu vadītāju tā ir viena no drošākajām vietām. So if the government and even spiritual or religious leaders support this idea, the people will volcarnos sobre de apoyar, and the strength is the masses. So let's get together, politics, spiritual, religious guidance, and the people. Jā, un šeit idejai pievienosies gan valdības, gan reliģiskie līderi un citi cilvēki. Tad arī cilvēki sāks tā vairāk uzticēties, un šī ideja kļūs lielāka, un tā varēs strādāt. Tad cilvēkiem ir jānāk kopā un jāuzticas. And another question that somebody told me along these many decades, like 5, that I've been developing this idea, is that he told me, forget it, Ernesto, these points and talents, and people need money to eat. They go to the marketplace, they cannot pay talents to the merchandise for the potatoes. They need to pay money for potatoes. Jā, un viens no cilvēkiem, ar ko es runāju par šo ideju, teica, es to aizmirstu par šo ideju, tādēļ, ka cilvēkiem vajag naudu, viņiem vajag naudu, lai viņi varētu aiziet uz veikalu un pārēst, un, piemēram, viņi nevar veikalā aiziet un maksāt par saviem kartupeļiem ar šiem talentiem. So then I go a few more years thinking how to solve this problem. Un tad es pēc tam ilgu laiku domāju, kā atrisināt šo problēmu. So, even worse, I imagine this mother of a little girl, a child that is dying because she needs this medicine that's worth 10 euros and nobody gives her 10 euros, so the child dies. Jā, un es domāju par šo situāciju, ka, piemēram, bērnam ir nepieciešams zāles, kas, piemēram, maksā 10 eiro, bet ģimenei un mātei nav šādi 10 eiro, un neviens viņai tos neiedod, un tādēļ bērns vienkārši nomirst, un nav bijušas attiecīgas zāles. So in the website there is an option for selling talents cheaper. Who sells his talents cheaper, and just punch it, and the bank gives her money, and she gives you the talents to your account. Un šajā mājaslapā ir tāda iespēja, ka var izsludināt tādu kā izsoli, kurš pārdod šos talentus lētāk, un tad tur var notikt naudas un talentu apmaiņa. So this woman goes to the auction and says, oh look, somebody's selling them as cheap as 1.5 euro or $2 a talent. Well, I sell them at half the price, and I sell so many because I need 10 euros, so I sell them at 1 euro a talent, and of course somebody takes them right away because they are very, very cheap. Jā, un, piemēram, ir izsludināta šī izsola, un tur šie talanti tiek tirgoti par eiro 50 centiem vai par 2 eiro, bet šī sieviete var izsludināt
un ielikt, ka viņi pārdod šos talentus vēl lētāk, un, protams, ka šos talentus kāds nopirks uzreiz, viņi var ielikt tik daudz, lai savāktu šos 10 eiro. And why would people want to buy talents? Well, talents are worth service. Un kādēļ, lai cilvēki gribētu pirkt šos talentus, jo talenti nozīmē šos pakalpojumus. Suppose I go to a hotel and they say after 12 o'clock p.m. Or 10 to 12 p.m. I receive talents at a price of €5 a talent. Jā, un, piemēram, ja es dotos uz viesnīcu, un tur būtu šīs tāda zīme, ka laikā no 10 līdz 12 naktī, piemēram, talentus var iegūt par 5 eiro. So I say, okay, the room costs whatever, 10 talents at 5 is €50 for the room. Okay, but I don't have 10 talents, I only have 8 talents to pay the room. So I need 2 more talents. Jā, un, piemēram, ja es dotos uz viesnīcu, un tur ir rakstīts, ka viesnīcas numuriņš maksā 10 talentus, bet man ir tikai 8, bet man vajag 10 talentus, lai varētu iegādāties šo numuriņu. So instead of transferring him 8 talents and paying him €10 for the 2 talents that I don't have, I buy them at 1 talent at €1. So I pay 2 talents, €2 for 2 talents I need, so I complete my 10 talents. You understand? Un tā vietā mēs vienkārši viņam aizsūtītu šos 8 talentus un samaksātu šo daļu ar naudas summu, es varu vienkārši nopirkt šos talentus un aizskaitītu viņam visus talentus. And the hotel uses these talents for his maintenance, the labor of his maintenance. Jā, viesnīca izmanto šos talantus, lai uzturētu viesnīcas darbību. Or a store, any store says, I receive up to 20% of the sales in talents, and then he gives them to the employees as a price for good development of the employer. Like I give talents to my employees. Jā, un, piemēram, viesnīca, ja viņi saņem aptuveni 20% no savas peļņas talentos, tad atkal to var tālāk izdalīt darbiniekiem, kā samaksu par to, ka viņi labi veic savu darbu. So now we can work in our hobby, you know, it's very important. Jā, un šis te mums ļauj darboties savos hobijos, kas ir ļoti svarīgi. And it so happens that since we love this job, we do it real good quality, as I said. Yeah. Noteikti tā, ka tāpēc, ka mums ļoti patīk tas, ko mēs darām, mēs to darām ļoti labā kvalitātē. Well, okay, now how do we establish this website? Well, there's one website already registered to my name, but I give it for free to anybody that wants it. It's called icingirons.com. Jā, un kā izveidot šo mājaslapu, un ir jau viena mājaslapa izveidota, kas ir bez maksas, kas ir uz mana vārda, bet es to atļauju lietot ikvienam, kurš to vēlas, un šī mājaslapa ir aicinājums.lv. Yeah, so you create sub links, like for example, raunas.icingirons.com or smiltenet.icingirons.com, riga.icingirons.com, etc. Jā, un jūs tā kā izveidojat tāds kā apakšmājaslaps, piemēram,
raunas.aicinājums.lv vai smiltene.aicinājums.lv. Yeah. So the other thing, and I'm gonna have to say this, even though there's too much information, but you can see the video several times. It is that the worst crime of omission, negligence, not taking care, that has ever existed in the world since millenniums ago, it is to torture children, starving them to death. Jā, un lielākie noziegumi, kas ir pastāvējuši arī pirms neskaitāmiem tūkstošiem gadu, ir, ka bērni tiek turēti badā. The world was shut down because a few sick old people were dying for COVID. Old sick people were dying, a few. Jā, un pasaule lielā mērā apstājās tikai tāpēc, ka pāris veci slimi cilvēki mira no COVID. But millions of children and babies die, well, every week, every month, I don't know, but many, many, many more after suffering, starving, or lack of a glass of water. Jā, un neskaitāmi bērni un arī viņu vecāki mirst no tā, ka vienkārši viņiem nav ko ēst, viņi nomirst no bada, vai arī no tā, ka viņiem nav pieejams tīrs ūdens. And you cannot tell a 1-year-old boy or a 2-year-old girl, move, work, help yourself. You cannot say that. Jūs nevarat pateikt viengadniekam vai divgadniekam, dari kaut ko, ej strādā. So, in Mexico we have a tax, 16% tax for sales. I don't know how much is here, 16 or 15 or 20? 21. Okay, 21. We take these two examples, 16 in Mexico, 21 in Latvia. Jā, un mums Meksikā ir 16% šis nodoklis, bet Latvijā mums ir 21% pievienotās vērtības nodoklis, un mēs salīdzināsim, ņemsim šos abus divus kā piemērus. Okay, so 1 peso that changes formal economy 100 times. Jā, un tātad viens šis te peso, kurš iet cauri ekonomikai 100 reizes, produces 16 pesos worth of taxes, 1 peso. Izveido 16 vēl pēc tam peso esot ekonomikā. Here, every 100 times a euro goes by, it produces 21 euros of taxes each euro. Un šeit 1 eiro katru reizi, kā viņš piedalās apritē, ražo vēl 100 reizes esot, ražo vēl 21 eiro. The backup of the money Jā, un tā kā naudas aizvietotājs is production, productivity, wealth. Like an example, a piece of gold is worth because it represents the work, or a diamond is worth because it represents the work of many people searching, finding, working. Oh, they find it, represents their work. Jā, piemēram, šis zelta gabals ir vērts konkrēti naudas summu, tādēļ, ka tas attēlo šo darbu, kas ir ieguldīts, lai to atrastu, tieši tāpat kā ar dimantu, šis te parāda to, cik daudz darba ir tajā ielikts. Okay, so every time a talent or a point it changes
from one cell to the other is because it represents some work, some service, some product, some better life. Jā, un katru reizi, ka šis talants tiek pārvirzīts no vienas vietas uz otru, tas ir tāpēc, ka viņš attēlo kaut kādu darbu vai pakalpojumu, kas tiek veikts. So, every talent has a number. For example, Rauna E.B. Ernesto Barrientos, 01, 02, 050, my 50 talents, has a code. Un katrai šeit kopienai šeit talanti, viņi ir kaut ko vērti. Un, piemēram, es esmu Ernesto Barrientos, un tad man arī ir šeit 50 talanti, kuriem ir tā kā tādi kodi. So, you gave me a service, I transfer you one talent of mine, like the talent Ernesto Raunas EB03, my number 3 talent out of my 50, I transfer to you and you receive this talent. Jā, un, piemēram, tad, kad es saņemu pakalpojumu, tad es nosūtu, piemēram, vienu talentu, un tur, piemēram, rakstīts Raunas EB un cipariņš 3, ka tas ir tā kā trešais talents no 50 talentiem. And suppose you grade my job as 90% good. Un es pieņemu, ka tu novērtēsi manu darbu kā 90% labu. So you get your talent, but this 90% new talent produced by new service goes to the account of the children, the 0.9 euro, if you understand, 0.9 talent. So you get my talent, but this talent, like new tax, represents 90% of quality. So then 0.9 talent additional goes to the children account. Nu, lūk, un tad ir šis talants tiek pārvirzīts, tad šis te novērtējums pārvērš tā kā 0,9 šajos talentos, kas tiek tālāk novirzīti, aiziet pie bērnu vajadzībām. And then suppose you pay my daughter here this same talent for the service she gave you, and she grades you 80% quality. Un, piemēram, ja tu saņem pakalpojumu, ko sniedz mana meita, tad viņa novērtē tavu darbu ar 0,8, un tad atkal ir šis 0,8, kas aiziet. So then an extra 0.8% of talent goes to the same children account. Un tad atkal šis 0,8 talenti aiziet uz šo te tā kā bērnu kontu. This backup, respaldo we call it, of the money, of the talents, is real. It's not somebody signing an extra debt of an extra $1 trillion to make money out of thin air. Jā, un šis te tā kā drošības pilēns šiem te talentiem, tas ir īsts, un tur neviens neko nav parakstījis, un tas vienkārši ir. So these talents have a real backup of productivity and better life, quality of life. As I said, it's an effort. It's like another Gambusino going to the mine and finding a new piece of gold. It represents his work. Jā, un tā kā es minēju, šis te, visi šie te talanti ir, viņi ir īsti un viņi pastāv, jo viss, kas ieiet tajā bērnu kontā, tas arī tur paliek, un tas ļauj mums arī pašiem būt daudz radošākiem un darīt to, kas mums patīk. So all these talents in this account are to be used for saving the children and stopping this massive nonsense, terribly criminal. Un
viss šis drošības pilns arī tiek veidots, tāpēc, lai ātrāk šo briesmīgo noziegumu, kas ir šeit bada problēma. Who is going to work for the children? Well, there's going to be groups of 9 people getting together, receiving these talents, and part of that talents are going to go to this group so that they have resources, not just to help the children, but to help themselves, because they are working in serving the children. They get a percentage, which I estimate should be 20% for the group and 80% for the children to be fed. Jā, kurš tad strādās ar šiem bērniem, tā ir grupa no vairākiem cilvēkiem, un viņiem ir pieeja šim drošības pilonam, un es uzskatu, ka arī viņiem būtu jāsaņem kāda samaksa, un tādēļ es uzskatu, ka 20% aiziet viņiem, jo viņi kalpo šo te bērnu vajadzībām, un 80% aiziet arī bērniem. Well, these 9 people eventually select a representative, which is number 10, which everybody votes. He's an outstanding person in our community. We want to invite him to be our representative of this group of 9. Jā, un šī 9 cilvēku grupa, tur ir vēl viens tā kā 10. loceklis, ko tā vietējā kopiena iebalso, ka viņš ir pierādījis sevi, ka viņš ir īpaši nopelni, un ka viņš ir tā kā pārstāvis šo 9 cilvēku grupu. Well, I'm going to go more than 50, maybe 100 years ahead of our time now to explain you how the perfect democracy is going to be. And nobody has to worry because everybody will be dead by then. Everybody in the world. Jā, mēs jums tagad izskaidrošu pārliksim kādus 150 vairāk gadus tālā nākotnē. Mēs jums izskaidrošu, kā strādā perfekta demokrātija, bet jums tas īsti nebūs varbūt aktuāli, jo jūs visi tāpat būsiet mieruši. So, this representative of 10 gets together every fortnight, every 2 weeks, with other 10 representatives, with other 9. They're going to be other 8. So 9 of them get together. 9 of them representing 10 each. 9 get together every fortnight and select a representative of those 9 representing 10 each. So we are here 9, we select our representative. This representative of 10 now gets together with other 9 representatives of 10. Okay. Jā, un tad katras 2 nedēļas tad šie 9 viņi satiekas kopā. Viņi izvēlas, kurš tad būs viņu pārstāvis, un tas ir tā kā tas 10. pārstāvis, un tad viņš satiekas ar... 5 minutos. 5 minutos. Okay, 5 minutes we have. Viņš satiekas kopā ar šiem citiem pārstāvjiem, un sāk atkal šo procesu. Well, this perfect democracy is going to blow your mind, but it's the only way we can really be democratic world here. Because then this representative of 10 get together with representatives of 100, because it's 9 of them, and then these representatives of 100 get together with representatives. They pick up a representative of 1,000, and then the 9 of 1,000 select a representative of 10,000. You understand? It goes by 10, by 10, by 10. Jā, un tad šī perfektā demokrātijā varbūt galva ir iespējama, bet šis pārstāvis satiekas ar jaunu šo grupiņu, un tad ir atkal, kad pārstāvis tiek izvēlēts
So after a few steps, we get to a representative of 10 billion people, or 1,000 million, and then they pick up the representative of 10 million, 10,000 million. Un šādi te mēs pavairojam šos te cilvēkus, un mēs jau esam nonākuši līdz tik lielai grupai, ka tur, piemēram, izvēlās pārstāv 2 miljonus cilvēkiem vai 10 miljoniem. So then suppose there is an initiative of a 9-year-old girl, or with her parents, of course, because they have to be with a tutor. But she comes and says, I have a proposition for my group of 9, starting from the bottom. Jā, un, piemēram, iedomājieties, ka nāk 9-gadīga meitene, viņai ir šis ierosinājums, ka viņa grib sākt šo savu grupiņu, šo te, un tad šī 9 cilvēku grupa sāk darbu. My proposition, says this little girl, is that my dad died because he needed a liver, and it cost us too much money. Jā, un šī pazīmētne cer, ka mēs zaudējām mūsu tēdi, jo viņam vajadzēja aknu transplantāciju, bet tas bija pārāk dārgi. So, she proposes that in an accident, they have to donate their parts whether they want it or not, because they are going to have to save lives. He's dead already. Jā, un tad viņi izlēma, ka vai viņi ziedos vai neziedos šīs te orgānus, lai izglābtu citus cilvēkus, jo tas cilvēks jau tāpat ir miris. So there'll be organs enough for everybody. Un tādēļ arī visiem būs pieeja šiem te orgānu transplantiem. So if this group of 9 approves, and the other group of hundreds, and the other group of thousands, and the other group of representing 1 million and 10 million and 100 million, and all approve this by unanimous decision, consensus, then the law goes down to everybody. Jā, un tātad, ja šī te cilvēku grupa to pieņem, un šī te nākamais 100 un 1000 un tā, tiek pieņem šīs tāmīgais lēmums, tad šī te transplantācija būtu iespēja. But on the way down, maybe one group of X number says no because of that, whatever reason. So then he blocks it and goes up again. Jā, un, piemēram, ja ejot šim te lēmumam tā kā uz leju, kāda no grupām tā kā uzliek izmantotas vetotiesības un viņi nevar vairs pat tālāk, tad viņi nosūta to lēmumu atpakaļ uz augšu izlemšanā. So it goes up and down until one good proposition goes all the way up, like the deputies, and then all the way down, like the senators, everybody approving. Jā, un šis lēmums ir ceļot augšu pa leju, bet līdz kāds pieņem tādu tiešām, izveidot tiešām labu ierosinājumu, kas var iziet visus šos ceļus. Then it is approved and everybody must follow because everybody agrees. Jā, un tad šim lēmumam ir jātiek pieņemtam, un tam visiem ir jāseko, jo visi to ir akceptējuši. That is the perfect democracy, starting with feeding the children. Jā, perfekta demokrātija sākas ar to, ka mēs pabarojam bērnus. Ciao.